Šira publika je ove dane najčešće posećivala u Kulturnom centru Srbije. Sa kakvim idejama i predubeđenjima? Na šta Francuzi prvo pomisle kada čuju Srbija? Na godišnji odmor. Srpkinje su lepe žene. Srbija je duboko evropska zemlja čiji narod nije shvatio šta mu se događa i koji sada želi ubrzano ka Evropi i integraciji. 7. dani kulture u Parizu, ja se nadam da ćemo ostvariti ideju da i ove godine sa 10 dana koncerata, teatra, muzike, da povežemo srpski i francuski narod kroz kulturu, uspe i ove godine kao što smo to uspevali do sada. Umetnici iz Srbije priredili su nekoliko nezaboravnih večeri u jako zgusnutim terminima. Tako je za samo jedno veče. Najpre otvorena izložba karikatura Svetlane Krstić i Gorana Ćeličanina, koji su, specijalno za ovu priliku, nekoliko svojih radova posvetili najpoznatijim francuskim ličnostima. Pored moje kuće raste crkva. Retko tamo odem. Ne volim od vere da pravim ritual. Književnik Radoman Kanjevac priredio je književno veče uz srpskog akordeonistu iz Pariza Radišu Đorđevića. Vi vidite koje kude, šta nam Turci i Janičevi rade. Bolje da umremo junački, kao ljudi. Na kraju, glumac Ivan Vučković je izveo monodramu Kojekude Karađorđe, a nakon toga sa publikom razgovarao o delu srpskog vožda. Zašto? I ovo vreme u kome mi danas živimo je vreme velikog iskušenja i bilo bi dobro, dakle, sublimirati svoju istoriju i poznavati neke činjenice, jer samo oni koji su ipak imali gde da pogledaju, mogli su da krenu dalje. Kako naši iseljenici reaguju na umetnosti Srbije i šta bi, po njihovom mišljenju, trebalo uraditi kako bi ona našla značajnije mesto u Francuskoj? Mnogo je važno i sa što češće dolaze ovde, da naš narod koji živi ovde, da vidi šta je Srbija i da vidi srpsku lepotu i da vide sve što je srpsko, sve je lepo. Ti živiš u Parizu? Da. Šta ti se tebi najviše dopalo? Pa sve što je srpsko, najviše što je ovde u Kulturnom centru i u rezidenciji. Da li Francuzi dovoljno znaju našu kulturu? Ja. Proba je gotova, Dani srpske kulture mogu da počnu. Dani srpske kulture svečano su otvoreni u rezidenciji ambasadora Srbije u Parizu. Otvorio ih je ambasador Srbije u Francuskoj Dušan Bataković, istakavši da je Srbija bila nepravedno oklevetana, a danas, u svetlu novih odnosa Srbije i Francuske, upravo umetnost prva može da promoviše najlepše lice Srbije. Pijanisti, braća Nikita i Sergej Ramić, studenti na muzičkim konzervatorijumima u Francuskoj i deca iz francusko-srpskog braka u Parizu, najpre su svirali dela Chopina. Zatim su u 4 ruke pratili Anju Radinović u delima Griga. Kada biste sabrali godine ovo troje virtuoza, jedva da biste došli do cifre 40. Veče je nastavljeno izborom iz novih zbirki poezije Dane Dodić i Dušice Stanisavljević, pesnikinja iz Pariza. Uz orkestar Lulu Đin, Noela Grujičić, Poljakinja i Srpkinja rođena u Parizu, pevala je izvorne srpske pesme. Veče je završeno Draganinom modnom revijom i idejom da rezidencija ambasadora o danima mode u Parizu nanovo postane manekenska pista. Nakon svega postavilo se pitanje kako Srbiju u Francuskoj vratiti u modu. Jedini način da se ponovo mapiramo na kulturnoj sceni Evrope i da se uopšte steknemo jednu prepoznatljivost kao narod i država je preko kulture. Jer ljudi koji donose najvažnije političke odluke
i kao i oni koji kreiraju javno mnjenje, oni su u slojevima najviše kulture, odnosno prate ono što se zove visokom kulturom i to je način da se uz sport i druge domene u kojima smo jako dobri i međunarodno poznati, napravimo jedan suštinski iskorak i stvorimo tu neophodnu prepoznatljivost. Koliko je tu bitna uloga srpske dijaspore? Dijaspora može da bude ono važno vezivno tkivo koje pomaže da se određeni slojevi francuskog društva zainteresuju za naše prostore. To naravno mora da se uveže i sa turističkom ponudom i sa jednom opštom predstavom u koju treba i uložiti značajna finansijska sredstva, ali na dugu stazu to se sve višestruko isplati. Šta su prioriteti Srbije kada je u pitanju njeno predstavljanje u tako značajnoj državi kao što je Francuska? Pa vidite, imali smo sada jednu neobično uspešnu posetu predsjednika Tadića Francuskoj, koja ja mislim najuspešnija, tako mi i drugi kažu i tako ocenjuju, najuspešnija poseta u poslednjih 20 godina. Imali smo odličan prijem kod predsjednika Sarkozija, koji pokazuje da je spreman da bez predrasude i opterećenja prethodnog vremena gradi nove odnose sa Srbijom i to je način da sada nastavimo preko ekonomije i jačanja ekonomskih veza i među tim ekonomskim potencijalnim ulagačima nađemo i sponzore za građenje novih mostova i u domenu kulture koji, kažem, ostaje trajno obeležje onoga što mi želimo da budemo i onoga što u stvari jesmo.